Allahumma salli ala sayyidina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, ikhwan fillah, sedang jamaah salat maghrib yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukuruki maraja nasabab pamase ku itu pak kamase maraja pulari pong Allah taala. Dek gaga papedale kami na maraja ilolong ngari lalanya kesempatannya kecuali nikmat iman dan hidayah yang Allah tetapkan dalam hati kita semua. Ia wetewe ulenge ulah saban ulang nangakui nabita maka da ulan nah pak maka da itu nabita syahrul rajab syahrullah ia ulan raja ulan na po Allah taala syahrul sya'ban syahri kata nabi ia ulas sa'ban nasa nabita ulakku syahrul ramadan syahrul ummati ia ulan ramalang ulan na umatku jadi telu ulang ang kamapunai ulang raja pong Allah Ta'ala ulang Sya'ban nabita ulang Ramalang ulat tak naya ulangnya si tahun rai telu jadi maka dia tahu pandrite besa orang pe maka dia ko ulang raja tu istighfar ibaca ia ko ulang Sya'ban salawat ia mako koe salawat tapi gay tahu sahakangi baca salawat ko manurut tahu pandrite si cek dek na si sabuh lalan siya soy tapi makanja ko tulis pak ganna 10 sabuh iya 10 sabuh salawat dalam sehari semalam maka da salawat Jibril na tabaca maka da sallallahu ala Muhammad iya makanja ko yule pak ganna 10 sabuh carana ibaca 10 5 menit waktu yonri baca yolona sampai perlu 10 to 5 menit waktu ipake imonrin sampai perlu insyaallah si sabbu ko 10 5 menit apa ya kota baca itu sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad 10 5 menit naganna si sabbu jadi ya kota baca ya 10 5 menit yolona sampai subuh ganna ni si sabbu tabaca tu imonrin sampai subuh si sabbu jadi ya kota si sabu setiap sebelum dan sesudah sholat pas 10 sabu. Nah, iya roh. Tapi matu ko ramalangi kama cawe nih. Iya ko ramalangi mengaji ki. Iya. Tapi kayak ini mengaji. Apa iya roh tau pandrita najelaskan berdasarkan hadis na nabita maka dah iya tu syafaat na korangi luar biasa. Iya. Luar biasa kok orang itu malingi assalamakan pak mapamula ko lalaku buru tede ni callah kok orangnya malingi assalamakan oko suri monri di yaumil akhir itu luar biasa juga kok orangnya makanya maka itu pandrite dega gacau yase itu patulun na korangnya apa iya ko nabita maloli sumopi tamaranaka malai umat nah berarti oko ki naraka ijempu napa ya le syafaat tapi ya kok orangnya de memato nagis saite api neraka jadi itu ampai keistimewaanna makanja nareko tau saha kangi ko tulip patemma i korangnya ko ramalangi namo cicemi tau saha kangi tapi mandari itu ko bunga tame ramalang magalak mengaji nah baca 2 gesok si sana 2 ngaso si di mani gesok sana 3 ngaso deh na bukai marepa nih jadi apa nanungan nang tu ko ibadah dek nama gampang maka kuye angka hadisa na nabita maka dele malabina nabita Muhammad sallallahu man fariha biduhuli ramadan faqad haramul jasadil naran jadi nani gini tau mariu merennu angkana dupaiwi ulan ramalang maka ia tu tahu lai harangan nyukupong Allah Ta'ala nagesa api neraka watakalina iya
Jadi angka 2 telu penjelasan ko. Ya namanya lo sampaikan ni. Kegaya setau Mario. Pak Madu tu tahu Mario. Angka tahu Mario tamar ramala matunu patasang. Mapak betul. Itu Mario matona sangalena ro tapi mapak betul. Makanya itu pandrita ia sange Mario pada ko angka tamutta melo pole melo lobolata namala da ipurio rannu ya rotamu. Age pasadia ko malada ki Mario merenno ko tamu biasana. Nomor sidi tentu ipacingi boleh. Hello? Makanya matu ko melo itama ramalang makanya tu kota sesak ijo gordeta tatolai wisa preta. Yero, detu suruh ki tolai kaderata. Detu. Ye. Jadi yero sapreye itolai pakaiannya makanya aku meli pakai baru aja nih kau memang lepas tapi napa meli pakai baru terlambat ki iya makanya kau meta maramalat meli pakai baru iya naruh ipake lo malepa yo puidi labab ya labab pi yang sana iya naruh ipake matarawe yo puidi wanya lepar pinapa belo pi malepa teh napa lo meli waju pak memi pake malepa de iya ro pakenge makanja yeli komelo itama ramalang sekitar talungas somelo na tama ramalang loni mak balanca pakaian jadi tania kami mati maka iya na pakaian melo upake lo mataraweh melo upake lo mas sempajang supaya dalam 1 bulan tapi ia ro pakaian nyona ta paresa-paresai ia ro di emelo ta pake meli pakaian aja na di masalah asele porkas kamaha tanggal lia ngawaju-aju masalah itu jadi usahakan maka ada betul-betul halal lah iya ko maka dai mak balu resa pi mak balu ang kagabata mak balu resa pi napa wadi to mali waju tabalu ni jolo aja mo na mega namo si pasa mili pakaian termasuk iria setau Mario Marnu moloi ulan ramalang ya rona sapreta dewa kada aliki sapre baru kode tulai tato lai bawan ni sapreta angka tu biasa maka da itu tu gaga tau kapa si dimi si pasa mi saprena iya ro biasa sapre baru ya nari pasu ni pake dalam bulan Ramadan termasuk itu orang gembira yang kedua mandi sunnah taubat makanya tu ya dia sunnah taubat ki maka dapat ku carane sengit dia sunnah taubat dia biasa ia sengit dia sunnah taubat mandi biasa ajenne ki jolo pasti kanja na tu koto melo ceme melo ki dio disunnakan itu mak jenne sunnah hukumnya berwudu setiap mau mandi setiap melo ki dio aja tak ada dio junuk bawa teh napai suruh mak jenne de semua setiap waktu meki dio meki dio tangaban ni meki dio areweng ajenne ki jolo itu disunnahkan. Jadi ajenne ki pada kotomelo mas sempajang pura ni matu majenne taniakan ni untuk mandi sunnah taubat carana ya ko ibolo ya lelewe ya ko sementara disiram kita memohon kepada Allah supaya seluruh kesalahan dan dosa-dosa itu diikutkan gugur bersama dengan air ya ko iboloi ya jangan tu dia pada balebe le japuk bami mak balak mak ko dega namo tu dia makan jatuh na reko to masih kiri betul ngena iya roe ipake bolo ya lewe ini akan mancaji palga dosa nah itu kuncinya jadi kita siram itu sambil berdoa supaya segala dosa dan kesalahan yang biasa ipigau taleggai sia cura si bau wai dio ayana riasa mandi sunnah taubat makomiro
Leto tu gaga beda na diulangnya masabu matoki masampu matoki pada niat nami bawang si bawa pada saat menyiram tubuh riwat tu angkana ibolo watak kalewe ini akan mematu itu mengilau doang supaya Allah menggugurkan dosa-dosa sia curang si bawa dia iya naroh ya samandi sunnah taubat maka njak ko purai asam paja sunnah taubat ki menjelang masuknya Ramadan sampai ja sunnah taubat ki ya gitilaw ko po ang Allah Ta'ala nalagama nang isinin na atas salang tapi yaro anrewe para lutoki matika awaya to komandre andre harate makadai na bitalantuk balu salat wa dua arba'ina yauman mania patapulo so na patapulo wanina de ni tarima pa dongeng nanya to na ko to mandre andre hara yolona ramalat tu de galatu malapat de panitarima na jammu to gang itu jadi tabakan jaki arwa kuncina ukirona jadi telu agago sampai kangi nomor di ipaci-pacingi boleh nomor 2 to makanja ko to meli pakaian melo ipake tapi ako de gaga maka ya narota pake baju jutang kami mangeh pa ang kamoje tu kapas salisapat ta taun rolo tali de to panang kata pake mani malapat pite na pake ang kabudi iya narota pasu aja na tataro ko la marie apa iya tu ko mate ki bay ni monre mi tu pake masuli ka mahatal yang ina napade to nang kata pake madarito lopi malapan na me pake na sampaja sunna man ya tu alla perengi iya ko lawi matarawe lawi mas sampaja perlu ko ramalang ya moro salisapat nakat dikang ito lina pake tola ini wasange iya naro sampai sujadange makanja makanja to ko tatarge bani pai di makunreyo patongangi nasaba makalaliwa repana pa mapamula itu kasih masara papabuka tapi makoko aja megatonit modere COD mani geret memang re papabuka ko ba mani rapa masuro matalipo mani bawa ngantara ka nga mega di makoko budi ang kapawita maripa law ba mani buka ko warunge padahal makanja tu ko mak baraka iko idi manasu liwat tu si salana barakana ko idi manasu yaitu ampai yang kedua talu tu amalan apa guru tak nomor si dia ko mak bisa warra nasuro ki baca salawat si ba bismillah ke 20 sidi ko mak bisa warra tapi jamu tala dia jamu tak ada bismillahirrahmanirrahim bismillah ki aka 20 sidi si bahasa lawak ka 20 sidi namo salawat Jibril mi maka menurut penjelasan Nabi sarata pandrita maka itu amalan wirid maka ya ko angka tahu Nabi say warra na baca yaitu malomo ada istilahnya dilembutkan hatinya orang yang memakan makanan itu ya jitannya je bawang namo je tutannya anak tak ini ko mapak botin katau mapak botina ayo likilo manasu iya ko bisa waraki tabaca ya roh supaya dilembutkan hatinya iya tu de nama tojo hati nana ko iya tu yamalkan ko to bisa warak bacangi bismillah si basalawa maka de to pandita kita koro 20 sidi angka to makalah namo 10 sidi mi kalau makalah namo 10 sidi mi namo dia nagan na 20 sidi namo 10 sidi mi maripannya ko 10 sidi di bismillahirrahmanirrahim ya di mengadu beras mengikuti arah tawab nape ko bisa wara pura yaro napa inasu itu ya mi ko madari malagay anana pa katoto nana madari malagay masih surang tulimelo si jaguru makade guru tak kong kanana tulime si jaguru tulime malagay masih surang ya ko wani jumai timpui syahada ya ko wani jumai timpui syahada kaya si timpu syahada itu malanan reko piringe si penne
napa ibacang syahada asyhadu alla ilaha illallah ni timpurang anak napa yala siro cidi ni baca wa asyhadu anna muhammadar rasulullah napa itimpurang adina napa siala asyhadu alla ilaha illallah timpura siadina wa asyhadu anna muhammadar rasulullah kemudian disuapkan kakaknya jadi pasigilingan mi makor napa ilau barakan insyaallah dena laga-laga itu anak masih lah surang ya mi koci dia nak tak aja nah Pak Deto kan ni omal lagi ya pala ide gaga nak malah dapat iya kecuali iya na tu ampai ang kato tu pakai tu siya lebih nengang kata tu lima lagi si balak kay nama pangewa si babay nena iya na tu tasuro mamalkang tasur tastimpu ilakay ta sahada ki idigi makanya Nabi itu disunnahkan itu biasa mo tatimpu lakay tabo nah paja ni maka macam tu timpu padahal itu sebenarnya makanya Nabi itu biasa menyuapi Khadijah dan Khadijah itu biasa suapi Rasulullah itu sunnah itu Pak mereka kata sunnah Pak makanya sitonganna barakatnya luar biasa itu mandi bersama dengan pasangan itu menguatkan kasih sayang jalan bergandengan tangan itu menggugurkan dosa iya semua kisah katanya lima si babe ni tak kojokai de nama kokoy Pak aja nih ini waktu nak apa buat timparun tu lima kajo iya jadi iya itu anunya Pak bergandengan tangan itu menggugurkan dosa ya tuh si kau tahu deh napur raboti siya katanya yang lima tak tambah dosana itu jadi ini kemudian itu tadi makadaka tapas sadiai namoje tu andrewe makanya tuh kemudian ia koman nasuki tausahakan inang kecek de labinah tausahakan ya ia koman nasuki ko ramalangi usahakan inang kalabina cek de betongan na ang kawat dia lengi bali boleh maki buaki papa buka makanya kong kalabina cek de tabawangi bali bolata iya rokong kairi bali bolata bawangi papa buka biasa gi aga jero sanggara gi es buah gi na bawangi aja tapalo bangi panena rewa tali saritoi usahakan ya ko de gaga pe maka aja nah iya jadi tausahakan yero nang kawading nabukat to tawe apa iya ko angka andre tanandre tau mapuase na pakai buka lolongan i apalan pada apalan itu tau mapuase itu gerehe lolongan i apala pada apalan tau mapuase tapi dena kurang apalan ner tau mapuase lolongan mi hadiah pada gan na apalan na jadi aku makura-kurangi di apalan na dosa apalan na puasa tak engka na tambahan na pajak kama magalaki mak gosip deto gapa puasa kue magala mak gosip deto tu na rusak puasa na te ko mak gosip kurang ya palan biasa kilo pasai taroki makada diskong makole batu pure masam paja subuh monroi masigi ede nak de dega pacara ma bo mak gosip ide si ganrusu mak gosip latu ele berarti si jangi mak gosip bangkero memang dia tu lo si masam pajal rewa ilo bolana na juju selir dan juju sujadan lah malah lalepan ni ko bali bolana mak gosip tatongo ko iri batai tapi dia tu kago ko di cik dia ko ya bola cik dia ko lego-lego cik dia ko batai bacurita mak gosip dia ko maku itu de gaga de pada dapi tangan sona capu apalan iya jadi ngasaba deni jami ngapalan na puasa tak suku makanya kong katau ipa buka pa iro tau ipa buka ero angka apalangi lolongang yan na tu nang katau pak deto kasih na suku lah ada apalan na puasa na tu na megala da
Tapi apalana puasana yaro tau na pabuka, nasabari na suku. Nah, yaro pahalana. Tapi pahalanya tanya syariat aja tersalah paham. Makroh menyama ko maki itu pe ustaz saja bana ya wa puasa mapabuka bawan. Dena ko. Tanya syariat puasa pahala puasa. Nah, ya tuh. Biasa ga ko ramalangi ko masigi tama jadwal angka buka puasa. Biasa sa dingero ko ramalangi katau itap puasa nama kada untuk malam kedua yanu. Biasa makoro di angka to masalah na itu Pak Bu. Kato masalah na itu magay cicam ni mapabuka selama ramalan. Pada sa ternyata waktu na ya. Ternyata giliraku. Iya ro angkai itap puasan na supaya aja na lo bawa tuwe. Iya ro itap puwe dia satta pada makada waji. Tapi iya ro de ini itap puasa tak bawa matoki. Aja na sisam ni. Maja de na cocok ko de perenuangi. Tapi sitongan na ko tau mapahang. Ai de gaga mako tu makada yanu si baja de. Apa de na tapui nang kamana boleh? Ya kong katalo mangumrah ko makka ko ramalangi. Ay de kamana ko tu tatala de gaga itapuasan na kada yanu si bapa pabuka de. Nah, makito namigatoje tulo masigi ede na puasa. Tapi syukurun itu kalau ni manre baraka, mudah-mudahan masam pajang. Apa ya tu ko ramalangi maro masigi maro. Iya. Jadi tak usahakan ya, ini penting saya sampaikan. Aja nama kada angkat pi asat tanah paki pampabuka de. Iro itapue asanna memang majami ko de agama corona sabak de renungi. Misalnya makada malam pertama ini, makada mapabuka pertama. Iya tu ko asat tapatataja na ibaca. De na tu tapabuka la tu capana. Padahal matandrela ada tu apalanna. Jadi aku pura ni tapuasat ta. Namo ta 10 manibet patabawah wairinu bawa ki wairinu lo masigi tataroy cuma kami pasangannya Pak Megato tu tahu makorowi to ramalangi tidak ditahu itu koma matarawi sienrakana late ko matarawi rua oh iya dega male 20 iya Iyaro arwae biasa tu kopure matarawe 2 rakaat malau wairinu ninungi biasa kini taka baka biasa ko matarawe te nadapi pura ni matarawe 4 rakaat wah mak bagi wae na paninung aja tinung nareko matangang palawangan na sampajang isi basampajang sikiri dengan sikir apa ya tu Thomas sampajangnya mapalla alelena. Karena itu membakar jin dalam tubuh. Ia ko minungi kapoleng itu peamang. Makanya ia ko detinung supaya jin itu terbakar, nanti keringat kita akan keluar. Ina tu nak kada nabita baraka lopo na punay itu tau mas sampajangin na turungi pusa. Lopo ini ko tau mas sampajan na turungi pusa imangi sasay. Parang kamakoi mangitan matur mapu sa ini. Padahal baraka lopo na itu karena keringat yang keluar itu sebenarnya adalah keluarnya termasuk jin tu yang terbakar. Makanya tu kotopura masih kiri aja tu minum. Kotopura masih kiri kecuali tu pura masalawa inungi. Yaitu ampai ya ko masalawa itu ubuka pas tutuk na wae. Mak barasanji teh na mahalul kiam ibuka ipat tutuna irwe pasal se masalawa inungi na sabab baraka itu tapi ya ko pura ki masih kiri pura ki masampaja aja jolo tinu pasangi mapalla alelewe macakke pimatu papena dinge na paki minum supaya jin dalam tubuh itu terbakar. Nah tabahan nih mega apa tu tahu ko pura masampaja apalagi male 20 pai. Iya na pura assalamualaikum nah alas air galase daya na iso si angkat tu tulasan na nasa gurutero
Maka dia nang katau to liminu palawangan na sampajangi dia tu nule perang itemena. Ndak bisa menahan air kencingnya. Iya. Jadi itu saya wasiatkan. Kadang-kadang aku tu madah kau ustaz, kau dia tu le perang inun ni. Dek tu dah harang. Tapi maka dia tu pandrita ahli sikir ia si kanjak na kau tu pura masikiri. Paja mi mapalla lewe napaki minum. Tapi ya koto pura masalawa pasti sumpungi wai rinunge. Misalnya selesai masalawa langsung minum karena itu berkah. Itu penjelasan saya dapat dari salah satu kitab yang saya baca dari penjelasan Imamun Nawawi ad-Dimashqi, penulis kitab hadis arba'in. Jadi itu penting sampaikan. Kemudian makadai engkau naro pakutana na maktama makada. Agay pigaw ko to mapuasa na din na to jilat dak belah. Sana apalagi kan cuaca biasa mapalah. Sitongan na ya tu puasa tepat memang tu wangi. Ia nama kanja mo tepat nate namo to mato getto magala to mapuasa itu tapi iya ko tanya tepat ai napai tate 10 gimpe nih. Jadi tapi angka papa gurun na patareka saya biasa ajarkan maka daya ko toman resubu ini ya ko toman resubu Pak Bu. To minuk jolok aja na to langsung manre malaki jowe kemudian kita minum namo talut tago yang penting minum jolok pura pi minum napa malaki nanre iya ro nanrewe aja tataripakan reang ko papasan na tau pandita patareka aja ni taripakan reang ijepu bangi ro nanrewe nanre biasa. Kemudian kita cium imawi napa yemma ya robauna. Ya naro nakada ipandrei nyawah ya rona satu panditero ipandrei nyawah imawi napa yemma napa ma bismillah napa yanre kasarana pura yero ala siki jepu siki aja moni cedemo angkadan remate ke kutina tiala napa itahan napa sae deto sini mau itahangin napa sae napa yanre napa yemma angka tau pandri ta mapak gorongi maka setiap ditelan itu dibaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ko yemma angka todena na pakai jadi setiap yemma iro ibaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yaro nak pamulangi mau yolo napa yemma iro bau nanrewe napa yanre kasarana. Yang kedua deni mau ya langsung yanre tapi itahangin apa sae. Ya na tu nakalepanre lahirangi. Kemudian yang ketiga dimakan biasa. Pura piero napaki malapakan reang. Tapi makade tau pandrite namoyam itu nak talut timpu ganna toni. Mau pakai mau puasa dia mau maliwasat tuh iya tapi dia niru lady komarat jingi jamangnya kapa di tapi ya komatareka na pakai ya tuh iya na tuh ampai tau pandrite ko tau pandrita na jagai andrena itu timpu mi ko mandre tapi dia niru lady dia peniru lero mola aja nana ya ripake ya biasa ini pitu pirimo pakapan itu kemudian angka pas syarat keduanya mesti matambaki aja nagana bali timpu ipaganjil dapahan ni masuk aja nagana bali aja mo tareke ni maka da cikdi dua aja mo andre moki mepi masomatu alaki werinung kemudian minum sedikit napaki saji nandre cek dek tabagi telui iro terakhir napat andre tapi ya kanjana
kalau kita bisa anukan pak angkat tu sikiri na pak gurongang atau pandite tapi jarang orang pakai matangangi manre itu na pacori sikiri tapi aku ya rona ya bana rota pakai maka dah komanu maka dah meni maso alaki wa cede tinungin apa malaki nan recede napa tabagi telu capak na itu ndak usah dihitung. Kemudian kopura ki manre meki manre be panre moki jo bepa manre moki tapi air terakhir wai pacapurangnya inung menentukan itu kaya yasang iya ko minungi ipatamay wai ko sumpange ko terakhirna dena to gaga wai rinungi monrina deto nagaga andre ipatamo ko sumpange iya tu wai ko sumpange berubah itu dalam jangka 3 detik berubah iya ko yomang iya tu wai mapalla macakke to lima ko tu berubah itu panas dingin hangat itu tapi ya ko yamma ina ya roma pallai mahangat yamma masih ya kitu madakka tapi ya ko ya tu ko macakke ina yamma matanrat tu macakke tama lolalang tapi tanya wa esa ya ko wa esa mana sama macakke wa biasa ya ko yomang itu wa berubah itu dingin panas dingin iya ko ya naro na tatuje tu macakke na ya tu tamma macakke tu lolalang aja na tapolay wa imonrina insyaallah deta madakka ya tu latu arewe deta rakong nah deto tamadodo nyawa na sabak purai pandron nak nyawa deto na to malamma ko to pura buka patalun rumah tu papuasa nah saya deto ju maliwasa madodo nyawa mak itu makri guru tadi na pandre deni mau yon na anrewe na pemandre engkat tu tau maka dade tu ya magalamo mapuasa tapi aku pura kak buka dulu mereka gay de ulaya na pura na buka de makale matana ni sa di papina diko yo po ko to magi mega mananre tu mandari mahkoa pa angkat tu tau mapuasa balas dendam de to ngasanan rekosoy tapi de nagandro su ya na mere sinamba si apa ya tu puasa telu tu tahapan na nomor sit di detoksifikasi, yang kedua rejuvenasi, kemudian yang ketiga stabilisasi. Teluh ya ko maka dia detox berarti palega racun. Itu sampai ko mapuasa ki 1 sampai 10 mapai bebek kilo. Kada tu makalele pa pinadingi. Magay nasa sinin na yero racun yo kilala watak kalewe itu na konsumsi darah. Nasabak ka diero andre itu ampe ko to mapuasa aja na megala dai andre ko to manre subuh si bato buka supaya iero daraero capu i andrewe je ko capu andrewe lawi mala iero racungo kulala watakalewe iya na ro nalaga makanya tu ko mapuasa te 1 sampai 10 madarila da tu mapai bebek kilona agak pahit itu karena racun dalam tubuh dilepas. Pada kong kasalang ko bolata atau pipa si tahu na lariwe angkat tulumu mak dake ko bandrena iya na rolumu melo ilagga pada matiwa takkalewe oko tu tabin na sarape angka racung ya sangilama iya tu lama iya na romelo na lagga darah ko de gaga andre jadi itu ampai ko meki makanja madising apuasa ki jadi carana te ko me madisi tu mapuasa na sabak yero racun yo kilala watakale laga padamu itu to melo yo operasi lai suruh tu ma puasa itu dan kata melo operasi makan mau operasi ko baje kada puasa ko itu malang kata melo operasi suruh aja nandre karena itu ada pengaruhnya padamu itu ko to ma puasa jadi ya tu to ma puasa pak tau na pacingi alena ya na riasang detoksifikasi no tu timbangange mapamulai si dilatu 10 tu puasa noni timbangannya angka 2 kilo si tengah ya angka papuasa denen no timbangan na salah-salah lagi berarti nama puasa itu maka bala mia tu iya jadi ya kona dapi 10 si dilatu 20 maka deto pandrise stabilisasi jadi ya rosarap buntue malisa ni pemang si sambun ni apa angkat tu sarap tatutu magay nasaba natutu ilama ina tu ampay to macomo madari denule pasidapi nyawana
Iya. Dia na lancar peredaran. Iya. Aja mau tersinggung ini teman como ya. Iya. Jadi makiro. Tapi detona tu nama lada no timbangan nate ko tu. Tapi ia kota terakhir 20 sampai 30 menrek pe matu timbangan nale. Karena tubuh itu sudah beradaptasi. Detona nama rek gitu tema puasa. Manyamatoni tu dena tu namega andre. Apa ia tu di selangnya tau matapai nasa nabita ususnya itu tertutup. Cik di mi ipandre. Yaitu ampai tacek de mi andre na to maso. Tapi ia tu kapere nasa nabita pi itu ususna na pandre manang. Itu. Iya, pi itu. Jadi ia na tu ampai koto mandre ko ia ko asolepar aja ya asolepar. Ya ko salepar ngin madari tu cede mi andre na to maso na to. Biasa ge makwa. Maka dawe na napa je cidi burasa wandre masona. Memang kalau orang sering puasa begitu, tak cede mi andre na masona sabat tatutu ya rususe. Cidi menita buka. Ya mi opo ini to legan rusu tak buka mana temang. Onro to na magalak mandre. Ya aja tahera kong katau maka lama lagi nang katau tat pitu timpu minandre na masuk. Karena memang begitu. Tatutu ya rongka ususnya tatutu. Itu kan ada 7 itu. Nah, maka itu. Jadi tapi aja mot kong katau manre maka dah kapere ya manre kapere. Istilahnya makannya orang kafir kata Nabi itu membedakan. Makanya kita itu diminta berpuasa. Nah, tapi aja tak puasa leyolo. Pangkat tu biasa makor mak dupa puasa. Dia pernah puasa tena puasa. Wah diharamkan itu. Puasa 1 hari sebelum puasa. Angkat tu biasa. Iya miko meki mak geremanu dia na marigaga. Biasa ke makomu patako pasetangan. Kota may puasa mak geremanu di alhamdulillah. Termasuk itu orang yang bersyukur masuknya Ramadan. Orang yang bergembira itu nadupai dengan menyembeli ayam. Iya. Ya lalu kong kasapita na meki magere sapi. Dia na marigaga. Ya rongkay balena. Bale tala. Ya na ron na wasang. Sahakangi. Mapabuka ki. Kemudian. Itu pernah tama waktu Tama nih. 3 siaga na tama. Ya. 35. Oh ya dia tahu pak. Ini penting juga saya sampaikan. Maka dasitongenna iero ulan ramalang Pak Bu, malam Lailatul Qadar madarina lalu teh kan. Meka Pak Guru ki. Aja na talau mode talau masigi mak doja. Mode talau masigi mak doja. Komeki lolongan Lailatul Qadar. Saya akan kasih tahu. Jadi Pak Mega tuh tahu, tuh liam itu tanda-tandana na lalu. Tanda-tanda na Lailatul Qadar na saya ko elei ko mubai matan nasoy de na mapallah menre macahaya dega ga pelana dega gunana ti sangiro apa ya ko menre iya ro matan nasoy de na mapallah na kalaki onna wanni Lailatul Qadar berarti laba nih aga gunana ti sakolaba nih Kak Dena tuh mestinya itu sebelumnya. Kayak kau makanaki, woi muba mata nasi, woi Dena mau pelap, woi berarti nak ruannya Lailatul Qadar, kalaba nih. Agak mau pigau nalaba nih. Itu kan makiro. Maka dia itu penderita berdasarkan hadis ini. Pak Mega tuh lalu maka dah taruh nak lo itikaf. Ia tia sange itikaf Pak Bu, ko itikaf sempurna dena wat ditorewa lo boleh. Mapamulai 10 terakhir tolo masigi dena wat ditorewa lo boleh. Wat dimuki masuk boleh masigi lo mimak jenne pergi buang hajat rewa sigi pe malo masigi. Ko meki rewa lo bolat rewa mi lo tadui baineta mas mandre subuh na rewa pe malo masigi. Dan tidak boleh berhubungan dengan pasangan kalau orang itikaf. Nih,
Yo puidi na torewa matinro-tinro si wani pasinangka. Makanya walengi cara yang paling gampang untuk dapat Lailatul Qadar. Teko carana. Lauki mas sampajangis sa berejama o kumasigi ko ramalang. Jadi mapamulay si di ramalang. Lauki mas sampajangis sa berejama napa mas sampaja sunna patanrakang imonrina isah. Dua, jadi asam pajangis saki berejama oko masigi napa alai sampatan rakas sampaja sunna imonrina isah. Apa angka desa na tu? Nigi tahu mas sampajangis sa berejama oko masigi pada ko mas sampajangis si puluhan ni riolo na pong Allah Ta'ala. Nigi tahu mas sampaja sunna patanrakang imonrina isay padai ko mas sampajang patanrakang pada malam Lailatul Qadar. Tepahan nih. Ya jolo dua mega tu tahu ko ramalangi mas sampajang isa patanrakang napa dena sampaja sunna isay imonrina isay. Napa mata tarawih. Maka dito panrita pak deke ngiko pahala. De mulai pasisele betuangan na yase apalan na sampaja sunna isay patanrakang imonrina isay ne sampaja tarawih. Apa iya ro sampaja sunna patanrakang imonrina isay maka de nabita pada ko mas sampaja ko patanrakang pada malam Lailatul Qadar. Berarti pada tu 10 rakaat nilainya tu patanrakangnya. Angka gatau pasetanga mulai masa sampaja sunnah 400.000 rakaat. 20 rakaat na lagi diisi. Apalagi kepada tu sabu. Naiya na tu sampaja sunnah patanrakang imonrina maka nabita pada ko mas sampaja ko patanrakang pada malam Lailatul Qadar. Yang kedua, ini nih. Asam paja subuki berejama o masigi apa makanya nabita siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid sama kalau dia bangun satu malam penuh beribadah di hadapan Allah. Kayalan itu sampajang ngissa berejama pada kutomas sampaja si polowani. Yalai patanrakang imonrina saya sampaja sunnah pada kutomas sampaja patanrakang pada malam Lailatul Qadar. Napa mas sampaja subuh ki berejama pada ko to mas sampaja si wenni bujur mana sanita lolonga ya benar utamalkan tapan nanu nga bani iya ko yang pati tulay iya ko de tadapi law masigi mas sampaja mangaribi na sabak maret paki pa ang kameto to mako to pa ya to no podang ipanitia ajak na langsung ya ko ramalangi ya ro sampajang mangaribi deto tu na marigaga ipalupa cede watuna alengi wattu ko 10 menit purana batawe napaki kama apa mega to tu pak ba ko ramalangi napai 3 menit purana balasu kama ang kamo pisanggara ko tibun na tay na mena lo masampajang eta pahangi tatoro icede iro iya podame manioko aja na idi tala ukuran aleta maka daya ko iya panti pura na minu pura na manre sanggara selesai ni de angka tahu pak de nakalagi ko de nanre yolo iya nabuka na saya de ukalagi ko buka ka ko tanya andre ya ko beppa mi de ukalangi talengi kasempatan tawe manre cinampa aja na idi male ukuran ngaleta maka dia kuya makwami cocok di ko cadi di mume masampaya na makai gatau me macio jadi alengi wattu ya tu wattu na mangribi sijang jadi ya ro 10 menit alengi ro 10 menit ko pure bam mangribi alengi wattu 10 menit jadi pas tama wattu bani pura ki bang tapat tajang 10 menit nabuka tawe ya rubuka ko bolana angka to kesempatan kesibukan apa lo masigi iya tahu usahakan apa ini tu nonroi pak bange apa kata tu pak bakor ramalangi la ilaha illallah tempat TV terjaga Allah akbar syadallah ila awe aga mana lalu ko iya
Apalagi ko anu na bukat aga sana dadara ang kamopi kalukuna. Apa Allahu Akbar. Tega sampai macam-macam lilana batal tu sampajata kung ka kusumpat na patama mana sabatal apa batal sampajana te komandrai jadi tapakanya ki cedero iya ko pura ki bang angka towi ta macca pak angka masigi macca ya samacca radio na pabang ko pas tama buka asan pakai radio. Iya kok kato pakai kok iya serine napas naponi kok na tapi dia na bang natajang igangka pitu atau 10 menit na bang tapi ko pure balansu ni kama makiro tapi ya makanja tero tanya kok bami meto na curi radio na pabangi jo radio latu iban na radio matajang ni bukan itaw pura ya romato napai bang idi mani kega tatoro si bawa yang kedua sampajang isay deto tu naman igaga ipalupa cede watuna aja na pas isay tapa masapayang isa ni de makanya ko makadade mereka di pak bang yang makada pas isa bangi jolo tapi kasih waktu sampai 15 menit baru ikamat atau 10 menit 15 menit lah napakama nasabaya tay kasi makun raye melo elo masigi ero arepang papura ni mapabuka maga-maga aja takada li gasuro ide nalo masigi buka de nakwa ya ko masyarakat itu ya toro de nama diala dasar alebe jolo tausahakang supaya nalite baraka na ramalang kalau kasi masigi mak berejama na mega nalulungan apalan itu saya kira itu yang penting saya wasiatkan ya. Angkat kata makan maga kau mayo kiri ko ramalagi. Iya. Makie. Tanya yo kerbang makandang mak game mayoker dia narusak ipuasa. Tapi itu perbuatan yang melalaikan. Perbuatan sia-sia. Iya ko malalaikangi betungan na anu dega gunana. Iya ko nahalangi ki untuk masikiri, nahalangi ki untuk beribadah, rogi ki itu. Itu tidak membatalkan puasa. Iya miko botoi, rogi toi. Itu aja. Jadi tetap puasanya tidak batal. Dia na batal. Nakurangi mi barakah na puasa. Tabahan nih. Nakurangi mi barakah na puasa. Pada mi ko mapuasa te nak bele, dia na batal puasana. Makuram ya palanna. Apa ia tu pabatali puasa? Termasuk mega to biasa jamai. Sakit tagiri do cilita bulu mano. Biasa. Itu ndak boleh membatalkan puasa itu. Tiustel, tusuk telinga. Angkat tu gabuse. Aja. Kalau puasa kalau Syafi'i itu batal. Mau puasa tahu ndak boleh itu. Tapi kalau lima mi cucu ko mata ido cile ni pakwa dia nama digaga. Ia mi kolai giri bulu mano. Itu jangan. Itu ndak boleh itu. Syafi'i itu membatalkan puasa itu. Kemudian berhubungan di siang hari aja lalu. Angka kamat coba-coba iya kongkap pigau itu batali puasana nape suruh matolah tapi arone mi makun reye dek to iya arone mi ti suruh matola anna pulona asone suruh tolai iya tapahan ibu arone we makun reye dek to desotane gurutta maka dia ronade le pong Allah Ta'ala manang kana pada mi mapigau manang karonemi lai huku deni huku makun reye maka dia gurutta dena tama bangkungnya ko wanuan na ko dena lempu bangkungnya tabahan nih tanya wanuan na bangkungnya salah kak matan na bangkungnya pak malempu itu makanya lene suruh mapuasa 2 pulang
Tabahan ya? Aja lalu kita coba-coba. Kemudian, iya. Iya kota lupai manre subuh. Wading yang penting makanya matuk kota meramalang. Anya memang ni siulang. Makan sahur 1 bulan. Tanyakan memang ni. Wakatai manre subuh karena pengalatan untuk puasa ramalang selama 1 bulan penuh. Iya kota lupa ini manre subuh selama ni apa pura memang ni mania. Makiro. Jadi itu makan sahur sunnah, tanya wajib. Tapi aku puasa wajib, makan aku ini akan memang sebelumnya 1 bulan penuh. Maka dapat ko di kostas dena to sampak manre. Masalawa ni ko masigi dena marigaga ko masalawa mo pi wadi mo pi minum ya mi ko bangi dena wadi apa hani ya ko imsaki dena mariga minungi wadi to manre ko imsaki tapi ya ko bangi te dena wadi apa iya tu imsak dia ko kampot ta 10 pi menne melona tama subuh na imsak angka mo pawattu ko tu jadi ko matangangi manre na imsak aja mo ta papisawi tapi atika ki na sa baca dia mani wattu iya miko bangi tayo ng kakosumpat tataluani. Apa iya tama iya tu batali. Tapahan niya. Makito. Jadi aja takkan ako imsak ni wala ba ni ustaz de. Ya ko imsak masih boleh makan. Karena belum subuh. Kehati-hatian nih. Iya lalu tu ya Pak Bu. Iya pawanre subuh ko imsaki. Pas imsak baru saya sahur. Tapi saya sahur itu cuma pakai kurma. Ya dia ko pura nak mak buka malah nak karoma telu upatamo ko wae si kaca na po tutup uremme mo sahur pak matu na yarwanre na pawinu wena itu bisa menyembuhkan 40 penyakit disebut air rendaman kurma ya ko pura siki matu minum yaro ko pura ki sahur yaro tala si telu batu taremme buka pasiki matu na payro tabukang itu paling bagus. Iremmi karomana, iremmi, taluk batu mo, taremmi, tapi ya kau angkat tahu marame karoma taluk batu, nulai manre na puraya tu kuat betul makan itu. Apa ia tu karoma itu iremmi, 1 biji kurma itu kalau direndam itu setara dengan 3 atau 4 kurma rasanya kalau dimakan. Pak buratopa tuh. Ya kau angkat tahu madari nakan na penyakit mah, tasuroi. Minum air rendaman kurma sekaligus makan kurmanya. Kurma ajwa. Alikin katu kurma nabi. Itu telu itu. Mana mabolonge. Ya roh. Kemudian. Angka ini terakhir karena sudah masuk waktu. Biasa engkau tahu. Ketika berhubungan suami istri di malam hari. Orang malangi. Namelo manre subuh. Tidak usah mandi dulu. Ajak na tadio jolo apa de tu na batalkan i puasa tanya tu pengaruh puasa dalam keadaan junub de Pak Mega tu to maka da pure berhubungan na sai to melo jolo chamela pamandre de andre bani jolo maka da pe ko ni ko tamai subuh de na marigaga namo tama subuh dalam keadaan junub tidak masalah de na marigaga iya mi ampai itu dio apa meloki masam pejas subuh tapahani iya mi ko subuh ina paki berhubungan salah-salangi de dalam misalnya malamnya kita berhubungan de pato pura camme toloman re subuh de na marigaga ajene bani na paloman re subuh pura ki matu man re subuh namo tama pi subuh me pi subuh na paki dio de na marigaga karena dalam keadaan junub sampai subuh itu tidak masalah. Iya miko tama ni subuh na paki melo berhubungan apa salah? Tabahan ya? Pak Mega tuto kasi din na pahangiro. Iya. Yo poko papahangi ki mana sani. Tapi penutup angka ko kita ni Imamul Ghazali. Maka dari Imamul Ghazali orang yang berhubungan pada saat berbuka puasa. Toh? Tabahan ni masuku. Pas tama waktu buka puasa ambil air minum kemudian minum batalkan puasa kemudian setelah itu berhubungan dengan pasangan ketika ada anaknya dari situ kata Imamul Ghazali itu bisa menjadi seorang ulama
Maka dia tahu pandrita ya komeko jajia ngat tahu pandrita ya tuat tu makan jalada. Tapi ya kau pu imang aja lalu tak coba-coba pada tajang itu teh masa pajang mengeribi. Aja lalu. Tapi kapan himata la haula wala quwata illa billah. Akhirul kalam wallahumma bikal aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.